Pozdrav Raja, što ima, kako je? Vezi je s vama. Ja se izvinjavam što nije bilo live streama zadnja 2 dana. Znači kamera mi je crkla, evo je ovdje. Idemo, sa mnom je tu Metak, napokon da stavimo facu iza imena. Jesi ga tamo? Nema veze. Idemo upravo da vratimo kameru, da uzmemo novu kameru pa da možemo večeras, nadam se, opet live streamati. Vidjet ćemo na što će uličiti, da malo da i njega upatimo. Da upal grijanje, frajeru, jesi težak. Smrzo se čovjek. Gdje se neće? Nemo plaćavati muziku. Ja moram. Znači kad snimam vlogove, frajeru, nema muzike. A malo se mora. Nema muzike. Nema muzike, nema. Nema. Znači prat maske. Još ćale. Ma nema, mafijaš teški. Jes mafijaš, Jesam. Ja možda. I Raja, žalim slučaj, poljubili smo vrata, ja i moj šanžir ovdje, gledaj paci, jesi grdan frajer. Nemoj pal muziku, ne! Nećemo se voziti u Sarajevo. Pa nećemo, ali da makar u auto sad da koristim malo da snimam. Da, viđa ovo, I ti meni ovo ne bi poklonio? Ko svom je rano. Čije, očice, Moram ja, jel? Pojas. Nije da li moram ili ne moram, znači Raja, vječno se vežite kad se vozite. U pitanju je vaš život, ničiji drugog. Nema usred snimanja. Alaj ti frajer, voziš koliko... Mrzite li vi ovo kad se daje tu? Ja baš volim. Mi nešto najdraži. Metak baš voli kad se ovo dešava. On baš voli kad se ovako nešto... Sad preko Šljivike i Livade. Jele, preko Livade, brže ćemo doći. Jes to šminkica. Ipak idemo kroz Šljivike i Livade. Oj. Metak sine. Sti normalan. Teško. Jele. Up. Imamo probrat koju rupu, jaram. Sad izići. Jele? Put pod noge. Mogu ga šta pojesti, sti glada. Moram ti vratu, jel? A mi idemo nazad kod Cijelke. Zbog radi, iz razloga što ne znam. Idemo kod Cijelke. Idemo pit kafe. Vidimo se tamo. Trebati. Šta će ti blici, ja rane, vidi kafe. Raja, noćas imamo jednu ideju, ja i moj kolega tu. Hello. Kolega da preuzmi ovaj daljinski, ja ću malo pričat, ugasit ćemo svjetlo, palit ćemo ovako. Znači nama je naumpala jedna blentava ideja, da se idemo malo glopirat, tako da idemo da snimamo video jedan za vas, nadam se da neće loše izaći, nadam se da će se vama svidjeti. Ja malo vozim po ovako, moram i pričati i motati tako to. Sad, pošto će meni svjetla smetat dok vozim, mislim neće toliko, ali eto, hajde. Smetat će, mi gasimo svjetla pa vidimo se kad stignemo na lokaciju gdje trebamo biti. Pozdrav! Raja, ovako. Moj Aran je otišao da postavi sve kako smo i planirali, dok ja malo napravim uvodnu špicu. Izvinjavam se što je ovako loša slika, ali mrak je malo u auto, a prigorila mi ova jedna sijalca, tako da žao mi je. Mi ćemo, upravo me obavijestiti da je sve spremno, a sad ću vam pokazati i o čemu se radi. Upala! Mi smo noćas odlučili da postavimo ovo ovako. Znači, moj stalak za kameru kojim se snimam i on glumi policajca noćas. Da vidimo zapravo koliko Raja kod nas, sreća pa sam upaljen na svjetlo u auto, koliko Raja kod nas zapravo se boji policije i koliko će ih pomisliti da je ovo zapravo radar. Evo gledam upravo kako ljudi koče. Ovo će biti za
Ovo će biti zanimljivo. Nadam se da ćete uživati. Ja ću se skloniti malo iza tamo i snimati kamerom da vidimo koliko koči. Ajmo! Ja idem sad na poziciju da vidimo hoćemo li kog pecat ovdje u ovom kraju. Nadam se da hoćemo. Hajde sad čekamo. Koči, misli da je kamera, misli da je kamera. Misli da je kamera, kralj, misli da je kamera. Još jednog. Da vidimo će li kočit. Ja sam malo iza stuba sakrio. Koči. Znači, doslovno sam vidio kralja malo prije kako blica. Ova dvojica, trojica sad što s gore prošli. Doslovno su ljudi blicali ljudima da ima dole kamera, da ima radar, znači ne vjerujem. Kako mi se puši glava. Kralj gore blica životami. Blica ljudima da uspore. Hajmo opet čekat. Imamo još jednog. Ovo nije kočija. Koči. Valja, šta kažeš ti na ovo? Koči ili Raja? Ne može bolje, svi se boje. Raja koči, nenormalno Raja koči. Svi se boje. Nažalost, par videa nam je propalo, nismo fino snimili, nisam ja fino poziciju bio, pa smo promijenili poziciju, te kasnije sam primijetio da videi zapravo ne valjaju. Znači Raja, ovo je plać živi bio. Znači jedan frajer se čak i vratio, nisam ga uspio snimiti. Vratio se, prošao polako. Da vidi jesmo li ga uslikali. Da smo stvarno radari. Frajer kad je vidio nas dvojicu da pakujemo stvar, da nismo policija, sad se okrenuo i ode kraj. Uglavnom Raja, to bi bilo to za ovaj video. Nadam se da ste uživali, volimo vas sve. Veliki pozdrav svima. For my ladies, whiskey for a grown man. Hanging in the alley looking for Earl like Toe Jam. I make them beat retarded, so I'm calling it.